ni umugabo wabaswe n'ikiyobyabwenge, akaba ari nacyo kimutunze. Biratangaje kubona umugabo wabaswe n'ikiyobyabwenge ndetse akaba ari nacyo kimutunze. Uraza kubyumva hasi, uraza kumva inkuru irambuye ndetse usobanukirwe n'icyo kiyobyabwenge icyo ari cyo. Nguhaye ikaze mu isi y'ubucukumbuzi, mu isi y'amateka, mu isi y'ibyegeranyo. Ni umwe mu banyamakuru bahambaye kandi bamamaye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni umunyamakuru, umuhanzi, umwanditsi w'ibitabo ndetse akaba n'umuvugabutumwa. Biragoye cyane ko watega amatwi ibyegeranyo bye ukahava utanyuzwe. Ni umwe mu banyamakuru b'abahanga u Rwanda rufite, umunyamakuru ukundwa kandi wishimirwa na buri wese. Dashimu, ijambo ryahindura ubuzima. Yamenyekanye cyane mu ijambo ryahindura ubuzima, aho rikundwa na benshi, haba kuri YouTube channel ye ndetse no kuri radiyo. Arazwi cyane, yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye, ababikurikira baranyurwa. Yakoreye ibitangazamakuru bikurikira birimo BTN TV, Hot FM, Mirasire.com, City Radio ndetse na Fine FM. Mu kiganiro cya none nyemerera tugaruke kuri uyu mugabo ukomeje kwigarurira imitima ya benshi hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nyemerera tuganire ku mateka y'uyu mugabo kuva akiri muto ndetse kugeza ubu. Nta handi hizeweho kuyumvira uretse kuri Murika TV show. Nitwa Gerard Uwizerimana, nguhaye ikaze. Ikaze nanone nkugezeho ikiganiro kidasanzwe ndetse nkugezeho ibidasanzwe utigeze wumva kuri uyu mugabo ukomeje kwigarura imitima ya benshi hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Amazina yiswe n'abamwibarutse ni Dushimimana Jean de Dieu, uzwi cyane nka Dashimu mu ijambo ryahindura ubuzima. Yavukiye mu karere ka Karongi mu cyahoze ari Kibuye, ubu ni mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Ababyeyi be abyarwa na Mukandori Rachel hamwe na Vuguziga Abeli. Akaba ari imfura mu muryango w'abana bane. Dashimu yavutse mu mwaka w'1991. Amashuri abanza yagize muri Ecole Primaire Rwamuramira i Karongi, ni mu ntara y'Iburengerazuba. Amashuri yisumbuye yagize muri Ecole Secondaire de Gasenyi muri Karongi naho ni mu ntara y'Iburengerazuba. Dashimu muri kaminuza yize ibijyanye n'itangazamakuru ndetse aranayisoza. Nyemerera noneho nkugezeho inkuru itangaje y'ikiyobyabwenge cyakomejwe kuvuga kuri uyu mugabo, cyamubase kuva akiri muto ndetse kugeza n'ubu. Ni ikiyobyabwenge cyamubase akaba ari nacyo kimutunze. Yitwa Dashimu, umunyamakuru ukunzwe cyane. Nk'uko yabisobanuye, Dashimu akiri muto, akiri umwana muto, ngo yakundaga gusoma cyane ibitabo ndetse n'imvaho zitandukanye. Nyuma noneho twinjire byimbitse kuri iki kiyobyabwenge cyamubase. Nta kindi kiyobyabwenge cyabase Dashimu, ahubwo ngo yabaswe no gusoma cyane, kuko yabitangiye akiri muto ndetse kugeza n'ubu. Akaba avuga ko abikunda cyane ndetse ko ari cyo kiyobyabwenge cyamubase yavuze ndetse n'abantu bahora bavuga. Izina Dashimu ngo yarikomoye ku mukinnyi bakinanaga wakundaga kumwita Dashimu. Bakinanaga akiri mutoya, bakina umupira, birangira iryo zina rimufashe. Nawe ararikunda, akaba ari naryo zina akoresha, rinavugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Umunyamakuru Dashimu akaba ari mwishwa w'umuhanzi Bizimana Loti, wamenyekanye mu ndirimbo Patro, Nta Munoza ndetse n'izindi zitandukanye.
burya ngo isuku igira isoko. Wari ubizi ko ari mwicwa w'umuhanzi Bizimana Loti mu mwaka wa 2008? Dashimu yatangiye kuririmba aho yaririmbaga mu njyana ya Afrobeat. Akaba zimwe mu ndirimbo zikurikira hari iyo yakoze ndetse yakunzwe cyane yitwa Gasaro ka Mama, akurikizaho Bakunda Umurambo, Kure n'Imunda, Mabuko yakoranye na Uncle Austin, Mpemuke Ndamuke n'izindi yakoze kandi zakunzwe na benshi. Mu mwaka wa 2012 yasubitse umuziki we yerekeza mu mwuga w'itangazamakuru. Ubwo yahise yerekeza ku mirasire.com atangira kuyikorera. Guhera ubwo yatangiye kujya akora ku maradiyo atandukanye ndetse n'amativi atandukanye, akabikora neza bikanyura abamukurikira. Dashimu yakomeje gukundwa cyane ndetse agira ubwamamare buzamutse. Ni umugabo wamamaye, yamamaye cyane mu ijambo rya Hindura Ubuzima, aho rikunzwe na benshi cyane, haba kuri YouTube channel ye ndetse no kuri radiyo. Nkuko nabivuze haruguru, Dashimu afite YouTube channel ye yicaye ijambo rya Hindura Ubuzima, ikabikurikirwa na benshi. Ni umugabo wavuga amateka ye, izuba rikarasa irindi rikarenga, bitewe n'ibigwi yakoze. Ni umugabo w'icyamamare. Nyemerera mpiniraha ngushimira wowe wari udukurikiye. Naho akagaruka, Imana ikurinde. Ciao ciao.